پارلمانتر HDP شرنخه حسین کاچماز دستشان کرد لگرتیگاه شرنخه لسر گرتین سیاسی معاملین خراب بکتن. بریز کاچماز دازانین دما کسک دیگرتن بخوازن در باس بشا سیاسی ببن لسر وان زحت کرن. وها بحثوان ادعا کرد. دست پیکی ده بیم بغاردیان بیجیگه تی بچه کیش خوشه یعنی کیش اوده. اف خوشین هجیب به شکلی نه یک بیشتر وقتی ترکیب بودین طرفسز یک جیب سیاسی خوش آستانگی بو حواله درت خن کود خوش و سیاسی ترجیح نکن داویج نبجیره نچن و خوشه ابجی جانا حقارت جلوات که وقتی جانا تون سروات کنه غافل وات کنه بیشتر هم بچیوره چجا هننایم بردان بیشتر هم بچیوره آستانگی بو حواجی بو مالبات حواجی درکبت ناهیده نایر او بشنگ مته جسلوپنا او اوجی چند مهان لگرتیگاه شرنخه دمان ناهیده نایر دبیجه دماغو اوهات کرتن پشتی خواست در باس بشا سیاسی ببه هلوه سکنه خوش نشانه ویشیدان هر دیدم گو خدا نه چون کی تدانی دد ایجلی گتنه مگو کی بتدم کی متازه چنه گونا مگو سیاسی گونا لا سگو تارو مگو تارو بچه بازه چنه هم اوجی ما ناهیده وها بحثا سرهاتی خواه لگرتیگاه شرنخه دکه ولی ربی هم گرتی هم چی حفظه هم چی قصد موی حفظه خدا جانا آب ما نبی خدا جانا آفسامت چکو خدا جانا مات تشتی خو پای خود دو خدا راستش مرگو بهتشش مرا بناوتش مرا نتونی خدا اول مروش مرا دو به پاش مروشش مرا نوانی خدا راستی ام بجی قردیان و فلان و بیوان تاتونو چون عادت که ام چونو ساعت کم شده داده هم آرامه کم شده شده هم آرامه کنه هم آرامه کنه بشنگجی هفسروکا پارتی هرمین دموکراتیک آنافچه سلوپیه و اوجیش بر کاروبارن خواهد بگرتن او دبیجه زخت نپنی لسروان چید گرن بشنگ وها دوام کر göz önünde bulunulan bir baskı değil. Namı ne dedan me dema hevditina em bi derengi de xistin dîsa dema axaftina bi telefonê jî dema me kêm dikirin li malbatê me dema hevdîtina da muamelê nexweş dikirin rojek ji bo hevdîtinê kalepîrek hatibû ku kurê xwe bibîne û ew tenê bi kirasan hiştibûn ser û porê malbatên me li hevdû dixin dema lê gerîne yanî ew jî rastê muamelên ne baş tên Gelen ailelere de çok farklı bir muamele yapılıyor. Hüseyin Kaçmaz hafta bori pirsiyarnameyek peşkeşê parlamentoyê kir bi armanca ku Wezîrê Dadê Abdulhamid Gül bersiv bide. Wî di pirsiyarnameyê de anî ziman li girtîgehê muameleyek kêfî heye li ser girtiyan her wisa erka gardiyan zêde ye û her tişt li gorî kêfa wî tê birêvebirin. Hüseyin Kaçmaz cî dide îddiayên girtiyan jî. Lê heta niha Wezîrê Dadê bersiva van îddia nedaye. Xeci Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.